28 তারিখ ডিসেম্বর 2022 chini 12 Tagajola Assembly Constituency ningli ang Block President kini chini Tagajola Community Hall warrior of no meeting khaika kini meeting dinjak mani ke primary committee ni president secretaries ei booth committee ni president secretaries ei booth level agenda 52 ta polling station ni ei chini chairman monitoring bodies rok ei higher level ni chini senior leaders rok joton tini phaija jeng amana kokchap one suklaika chini election ni 2023 ni fully preparation nanan bagai kerat ke samung khlaijakna tei chini Bwskang ni samung 2023 12 Tagajola Assembly Constituency amo kaisa an exemplary jeng aro jagao sara Tipra no jeng example chini 12 Tagajola na hoitena jeng khlai phunuknai chini senior leaders rok jeng bai cooperate khlai jeng samung krak na khlainai chini ground level lo bahaina chini full cooperation tongo chini kwbang mana Bwskang na hamjaknai Tipra Motha na hamjaknai borok agogui phai tongo ang tini omono koinai kwbangma bosor romoi chini rajnaitik regional party no hamjaknai 3-4 bosor ageo bahaina IPF tiengoi ha ni bagai samung khlainai rokno ang rokno belai khena kaham ya pare tomani homle no belai khena kosto khlaimani bisingo phana tini om hai jorao nirokno ching nangmani jorao kubun party o thangai nini ha ni tuyo bo ha hakungo bo ha hnaino wan sugui samung khlaimani tini sabka sat sabka bikas om hai rogon rok thangai dong ang rokno koinai bubagra jotono receive khlainai accept khlai dong nirok kebo chini bisingo saya sugya tong khangke abo nirok accept khlai jeng bai kedalnani musungui jodi na tong khangke nirok phai mana jeng 2023 abo kuno political color kare jeng thansani marewo jeng survival existence ni bagai jeng chaitiok lai dong nirok ojagao jengmai baksa yapri sepai kangke norno jeng logiwo accept khainai abo nirok hano hamjagai tong hangke abo jeng kaham ke no hori dong jengmai baksa phai samung khai painai ini meeting o jeng omon decision na jaka Bwskang ni December 3 hai ga 4 tarikh January 3-4 tarikh chini door to door campaign chalu khlaijana chini 12 Tagajola assembly ni bisingo haini mane joto BC ni warriors rokno joto level ni BC ni warriors rokno jeng koinai notiar tongoi jeng bai thansa ke chini greater Tipra land hai ga 2023 ni chini chobano muthangai karak khlainai ni bagai Bwskang no logera nan bagai no joto no koi hamar sengmakin kwbangma borok sinoro tini joto phainai chini BC ni chairman rok tai chini BLA rok tini chini kaso jaga meeting je meeting obono je chini Bwskang ni dino chini party no jeng bahike chini organizing strategy jeng tam khaina obono jeng decision tini o jaga o kokchap mung lekha chino tini main agenda angkha je BLA no tui jeng chini Bwskang o bahike brono samung phunangman broni activities o tamongnai broni je responsibility tamongnai obono tini chini meeting agenda o tini kokchap laijaka ar takaisa bela important chinoro jeng Bwskang ni January man ni simin January ni chini 3 tarikh heka 4 tarikh ni simin chinoro kaisa dur program nai 12 Tagajola constituency ni andaro joto area tongmani chini je 29 ta je BC tongmani chini khumlung belbari chini Tagajola miliwoi jomboijola miliwoi chang kaisa dur campaign a thangui tongo ar chini o campaign obo emon campaign nai chang je chini am chini joto borok rok kha thansa tongoi ekdom chang thansa khaino chini o campaign khaijaknai o dur program khaijaknai obo chini Bwskang ni dino je greater Tipra land ni je movement Bwskang ni je kokchap mung obno tuina chini o campaign shuru ongnai আর কন্টিনিউয়াসলি চেংখা 3 তারিখ চিমিন जों কন্টিনিউয়াসলি যেটা পাই আছে যতই মিনিমাম 10-15 दिन जों তাই নগো থাঙ্গিয়া তাই নগো কোন কেবো বড় থাঙ্গিয়া ওই जों ওপেন তাহলে जों চিনি দুর প্রোগ্রাম স্টার্ট খাইজানাই হামবাই আমি মং বিশ্বজিৎ কলয় চিনি টিপ্রা মথানি আদং